Dobar dan, prvo vas pozdravim, drago mi je što ste došli u ovolikom broju. Ima povreda, ali kako smo došli imamo problema sa povredama i nikako da izađemo iz tih problema. Oni se samo, kako koja utakmica prolazi, tako imamo i većih problema. Pod velikim znakom pitanja i najvjerovatnije neće biti u grupi Samir Radovac. A svi ovi ostali igrači koji su se na trenutak možda i vratili, kao što je i Kande, verovatno ni on neće biti u kombinaciji u grupi od 18 za ovu utakmicu, ali imamo u sredu utakmicu za kup, pa ćemo do srede vidjeti da spremimo njega kao igrača, da ga provjerimo, da mu damo 90 minuta, da mu damo šansu da pokaže da li je ta povreda prošlost ili je to već prelazi u hroničnu povredu. Nedim sam TV Stav, evo dolazi vam lider na tabeli, ekipa Slobode, nakon ovog sigurno šokantnog poraza, doboj kod Haknja, pravi ispit, da tako kažem, možda zrelosti za vašu ekipu i da tačno vidite možda pred još kvalitetnije ekipe nego što je mladost, u kakvom je stanju vaša ekipa i da možda vratite to uljuljano samopouzdanje nakon ovog poraza. Dobro. Samopouzdanje poljuljano ili nije poljuljano, to je sad veliki znak pitanja. Znamo ko nam dolazi u goste. Dolazi nam lider na tabeli. Ono što sam rekao na prvoj pres konferencija i pred svaku utakmicu, svakog protivnika analiziramo, znamo ko nam dolazi u goste. Bićemo dobri domaćini, ali ćemo se potruditi da dobrom igrom dođemo do dobrog rezultata. Svakog protivnika poštujemo i respektujemo, ali nijednog protivnika se ne plašimo i nećemo nijednog protivnika ni podceniti, a ni preceniti. To je ono što stalno pričamo i stalno ponavljamo i to moramo da pokažemo i na terenu, da to pokažemo u praksi. Tako da, kažemo, lideru dobrodošao Husrev Musević u svoj grad, na svoj stadion Koševo. Kažem, još jednom bit ćemo dobri domaćini, ali ćemo na terenu pokazati i pokušati damo sve od sebe da bi kroz dobru igru došli do dobrog rezultata. A dobar rezultat podrazumeva za fudbalski klub Sarajevo samo pobed. Ali skađi ste mi OBN, kako objašnjavate oscilaciju u Sarajevo iz utakmice u utakmicu? Dobro, oscilacije u utakmicu moramo malo, nema nikakvog opravdanja. Ja sam rekao i posle prvog poraza u derbiju da stručni štab i ja prihvatamo sve na sebe, preuzeli smo ekipu u toku sezone, tako da moramo u međuvremenu praviti neke promjene na koje da li su igrači navikli ili nisu, to je sad njihovo, da ostavimo njima da razmišljaju, ali očigledno da smo ušli u situaciju gde ima malo šminke, moramo malo skinuti šminku, da ogolimo lice, da pokažemo svoje pravo lice i da kažemo da smo mi to što jesmo. Inače će biti i dalje oscilacija u igri, jedna pobjeda, dve pobjede, pa onda poraz ili tako da to se ponavlja. Mislim, potrudit ćemo se i radimo na tome da ispravimo u hodu neke greške i rekao sam da ćemo iz utakmice u utakmicu biti sve bolji i sigurniji. Imali smo nesreću da smo odigrali u 6 dana 3 utakmice, nismo u ovom trenutku spremni na to, da to uradimo, tako da jedva čekamo pauzu i da u toj nekoj pauzi napravimo sve ono što je potrebno, a segledali smo sve nam je jasno, sad imamo sve kao na tacni i očekujem da u narednom periodu igramo bolje i postižemo bolje rezultate jer smo dužni prema svojim navijačima. Kad smo već kod navijača, da kažem da nema čega i nema koga da se krijemo i ovo što se desilo prošli put na utakmici, da nisu igrači otišli do navijača i pozdrave, otići ćemo svi zajedno posle svake utakmice, jer od ove utakmice pa nadalje svi igrači koji izađu na teren pružit će svoj maksimum i dužni za to urade, a rezultat vidjet ćemo, borit ćemo se, kažem, dobrom igrom, dobrog rezultata, bez obzira na rezultat, svi ćemo otići i pozdraviti navijača ako smo zaslužili da nam aplaudiraju, oni će aplaudirati, ako smo zaslužili da nas psuju, oni će nas psovati i potrudit ćemo se da dobijemo aplauz posle svake utakmice. Ono što obećavam sada s navijačima u buduće da ćemo sigurno u svaku utakmicu ući da damo svoj maksimum, a rezultat se nikad ne zna unapred. Ne bi se ni igrao utakmica, se zna rezultat unapred.
Znači nećemo bežati, nećemo se skrivati nikog, nećemo saginjati glave gore, pokazat ćemo svoje pravo lice u ovom trenutku. Koliko je to, vidjet ćemo posle derbija. Da li je ova utakmica s obzirom na stanje na tabeli, evo, relativno poprilično veliki zaostatak za Slobodom i ostalim ekipama iz vrha, bez obzira što ima 17 kola do kraja, da li je ovo možda i najvažnija utakmica ove jeseni? Pa najvažnija utakmica zato što je prva koja sledi. Najvažnija, najbitnija i najteža utakmica uvek ona prva koja sledi. Ove sve što su prošle su istorija, one koje dolaze o njima ne razmišljamo dok ne prođemo ovu utakmicu, pa ćemo onda razmišljati o utakmici koja dolazi u kupu protiv Slavije i dalje. Znači, to je ono što hoćemo, što smo htjeli i što ponavljamo od prvog dana kad smo došli, da se spremamo za jednu utakmicu, igramo prvu utakmicu i ta je najvažnija ova upravo sada koja sledi, pa ćemo onda da razmišljamo drugo. Ne možemo da razmišljamo sad i o kraju prvenstva. Kraju prvenstva ćemo vidjeti, igrat ćemo svaku utakmicu, moramo da uđemo i da igramo maksimalno i da damo da igramo na nivou svog kvaliteta i damo svoj maksimum na terenu, a rezultat ćemo, kaže, vidjeti. I svaka prva je najvažnija, najbitnija, najteža. Osim utakmice i u rukavici Sarajevo je imalo loše rezultate na gostovanjima. Šta mislite, šta je razlog ove jeseni? Ima više razloga. Ima više razloga, ostavimo nešto tamo, rekli smo tamo da treba i kome treba, šta su osnovni razlozi i vidjet ćete u bliskoj budućnosti kako će to da izgleda i kažemo, nama treba jedna pauza da napravimo, da nametemo naš stil i igre i rada da bi se to pokazalo. Očekujem da završimo jesen što je moguće bolje, da uzmemo što je više moguće bodova, pa onda imamo pauzu i posle pauze na proleće obećavam i navijačima i svima vama da će Sarajevo izgledati sasvim drugačije. Gospodine, još par zemljice radi u Sarajevo. Nekako na papiru i imajući vidu prirodne uspjehe, nije sporan kvalitet igrača u kadru Fudbalskog kluba Sarajevo. Sporan je taj njihov pristup utakmici, ono što oni pokažu na terenu, nema veze sa kvalitetom izvedbe, nego sa zalaganjem borbom. Kako to možete da? Dobro, ima i tu više razloga. Pravo ste, ima oscilacija u igri, ali je pitanje koliko možete u datom trenutku. Pitanje je da li hoćemo i da li možemo. Da li smo možda, upravo sam rekao Šminka, da li smo neke stvari precenili. Imate i objektivnih problema, imate igrača koji imate na papiru kvalitetan tim, a nemate igrača u igri, nemate Alis Pahića već duže vreme, nemate i Kandea koji je pojačanje, imate iz raznog razloga, nemate ni Stepanova, imate na papiru igrača koliko hoćete, kvalitetnih, ali niko nije od njih u igri. Sad zašto i šta je razlog, kažem, mi smo rekli i reći ćemo uvijek tamo gdje treba i sve radimo da napravimo jednu stabilnu ekipu koja će igrati i biti pokazivati i ponavljati se iz nedelje u nedelju i imati konstantno dobru formu. Koliko su Kovačević i Berberović blizu da počne naći sa Slobodom? Biće promjena kako u grupi od 18, tako i u startnoj postavi. Neke promjene će biti prinudne, a neke će biti iz tehničko-taktičkih razloga. Rekli ste da ste analizirali Slobodu, možete vam reći zapravo u čemu je njihova najveća snaga i zašto su oni prvi? Pa svi kažu da je iznenađenje Sloboda ove jeseni. Meni to ne liči tako, iako sam sa strane pratio dešavanja u bosanskom hercegovačkom fudbalu. Sloboda je završila jesen dosta kvalitetno igrala, završila u stvari prošlu sezonu dosta dobro igrala i dosta kvalitetne rezultate postizala. Iskoristili su prelazni rok tamo gdje treba, tačno su doveli pojačanja i trener koji je završio sezonu nastavio i novu sezonu i ti rezultati su očigledno na delu i pokazali se u praksi da su na pravom putu i da su dobro radili, dobro završili sezonu, odradili kako treba prelazni rok i nastavili uzlaznom putanjom. I za mene nije iznenađenje što je Sloboda u samom vrhu, a evo ga sad je i lider na tabeli. Znači, gdje niko vidje? Ne volim da komentarišem javno kako svoju ekipu, tako i protivnika. Znamo sve, kažem još jednom, respektujemo svakog, nećemo ni preceniti, ni podceniti Slobodu.
jednostavno znamo njihove i vrline i mane, a znamo i svoje vrline i mane. Svaka ekipa ima svojih vrlina i mana, ali ja nikad ne govorim javno ni o svojoj ekipi, ni o protivničkoj.